Khalaṅwaha ya Ngudo ya ṋaṅwaha yo thoma nga musumbuluwo, fhedzi khoro dza u dzhena gudedzini ḽa yunivesithi iyi dzi tshe dzo valiwa. Ahuna ane a khou tendelwa u dzhena, tshumelo yoṱhe yo imiswa tsi. Zwa Ngudo zwi khou bvela phanḓa fhedzi nga kha tshumelo dza online. Matshudeni vha khou pomoka vha yunivesithi uri vha khou khethulula matshudeni avho vhane vha khou koloda masheleni a mutendelo wa tshikolo. They have prevented a lot of students from registering due to either fee blocks. They've also withdrawn their residence offers, leaving a lot of students behind. And the institution's attempt to continue the commencement of the academic year further disadvantages students because not only are they squatting wherever they are or they don't have residences, but they are unable to register, therefore consequently unable to continue with the academic year. The only time that we are going to stop is if every one of our demands that we have submitted to them has been met, and for as long as that is not the case, we are not going to stop. Vhalanguli vha yunivesithi vari vha khou ambedzana na matshudeni uri hu kone u wanala thandululo. The management of the University of the Western Cape met the student leaders and discussed the concerns raised. Decisions relating to these discussions will be communicated in due course. It is heartening that 85% of undergraduate students have been registered to date. Students who are working through appeals and financial clearance have until Thursday, the 16th of February. Zwi tshe zwo ralo, vha University ya Western Cape vho swikisa ḽikumedzwa kha zwililo zwavho kha zwikwamaho ḓiṅwalisela, khumbelo ya khaṱhululo kha zwa pfunzo na zwa madzulo. Vha University vari vho no swikisa gemo ḽe vha vho ḓivhetshela ḽone ḽa u ṱanganedza matshudeni vha tshivhalo tsha zwigidi zwiṋa na maḓana maṱanu na ḽithihi. There are minor disruptions. There's some unhappiness about registration and also some issues with accommodation. Those issues are being discussed and there have been some agreements with the student leadership and the university management. So as we speak, there is agreement on that. There's a tiny demonstration on campus, but nothing big enough to disrupt classes. Matshudeni vha University ya UCT vari a vha nga ḓo bvela phanḓa na Ngudo u swikela zwa nyiledzo dzavho vha songo badelaho mutendelo wa tshikolo zwi tshi fheliswa.